Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the khayela like Mayengani Producer. Ku nga va mani handle ka hlawusikiza. Yeah, of course, it's a link on the Severa Press Rangani, Mayengani, and the Dr. Joe Shirimani. Yeah, so before you love all that, I saw a clip. Look, I busy. Let's do the shot Dr. Joe Shirimani, who took on Severa Press Rangan and Lama Kiss Mose, afterwards. Marco Valoy. Marco. Vaka vai kombe la mali. Vaka vai kombe la mali. Etarija. Mtema ndakwisa. Vai pepeje. Machicha stina kaya ne. Mtawona sitanga makhwati. As you have seen, you are enjoying. So kahle video le kahle yo endlelo ku va hi appreciate hlavo man. Nenda video because umuntu anga hlaselwa swinene ku i-chat for a long time. Ikhala kha byero ku i-chat. So swi kahle hi fa hi n'wi nyika his flowers. Because loko unangisa this year guys eka ratini i sungula hi teka hi khazi na khazi. Mi swi voneni na n'wina. Which somehow happens to be the top track. Eka album ya liya yena mystery na n'wina yi ninginisini khazi na khazi yin'wana ti hit leyi nga fika yi ninginisa gaza swin'wana yi ba everywhere kuma ti ya ntsanana hi suka hi ya ka Flora N'wachauke ka wa Phuphuruka. He's also involved in that project. I think that track yi underrated. I think man underrated. It's a very good track, guys. It's a very good track. Fama mayingisa mtaswito liya wa Phuphuruka yi tirhiwini na yona which happens to be the top track ka album liya. Yona the most viewed track there. As you can see kwala ina 21,000 views, which is the most viewed or streamed track at this project here, as you can see kwala. Ya ka Majinja Cake nakona hlawusikiza was involved in that track. No, I been mshoni na una yona le a ri ku trending swinene. Sweswi na ti-views ti nga ni na 100,000 views mara ni vone issue la a hi vete ni nghena hi vona la a fike yi nga ri ka 100,000 a fike yi hinde khale la because story I remember I ri below ngopfu loko hi khe hi compare the views loko to ho sungula. So story yi khomini ya ka 100,000 views na yona ku na reason yo ku ndlekeni. It's because ku na munhu loyi hi nga tshamulela yena guys. Mi nga ma n'wi hleketa lo ala ku bayisa President Mayengani nga ve hi n'wi expose minkarhi yaleyo ve ri mara vaxaka hi yena nga ndla issue ku endleni lama i fike somehow a manipulate system ya na Severa Press Rangani a chela risimu ra yena swo ku la yi ri mara vaxaka, which means he's making money through this track. Ri na 16,000 views swo ku 16,000 views la yi fike nghene ka the other song swo ku a fike ri na 116,000 views yi ya nga ona la. So next time va n'wi langutisa mihisa lo va n'wi langutisa. Okay, emdoni ya ka project ya President Mayengani la a xi bohe ku boha la tlhe swi kotlanisa no very maswona ku sari he was assisted in terms of mastering and mixing. La xi bohini album ya President Mayengani ya vana vanhova la xi bohe ku boha munhu o choose ku hit yini. So since leyi yi nga duma ngopfu eMthondolovhani hi ta vula yona ku na kwala etirheni guys Mthondolovhani yi bini. Leswi swi hi vulala ku yi nga na 369,000 views a yi fike yi ri more because na swi xi xa mara vaxaka na swi a xi hi ti onhetirini ti-tracks to tala la koko yi hatli xi vona President Mayengani yi swi lunghisa. Misolo yi va onhele ngopfu kahle Severa Press Rangani na President Mayengani swo lama n'wi langutisa next year misolo. Mina power, if you know what I'm trying to say, you have power man, you can deal with that guy a sungula ku bayiza. So na kwala hlawusikiza was involved. So laniwa munhu o choose ku yi lava yini hit. Itirheni misolo a nga bangi thyaka le mveleni. That's the whole point of course. Then of course hi hetela hi project ya
Dr. Josh Remane ya a swi bi ni vheta ni hleketa ku na vanhu lava nga ni kaneta loko ni ku title ya album ya Dr. Josh Remane i beef mo nyuma sweswi problem loko se ni vule swona vanhu a va ha vuli va ta vula loko hey Master T a wu ri right hi sweswi a ni hupangi me ni vurile ku this title is a beef hi sweswi yi ve beef so now of course Makhisimusi nakona Hlawusikiza was involved in that track mi swi vonile very a ri ku chayeni even ka introduction a hi fakeri na yena a ri busy na yena on that track so i tirhini swinene i tirhini lembe leri so hi hlava congratulations ti-recommendations ta mina ka wena i ku sweswi since wa ha tirha na Dr. Josh Remane tirhisa this opportunity ya la ya dyondza mastering and mixing ya ku swi ta koteka ku i hambi swi endla independently once you do that me Hlawusikiza mani a voni swi nga ta xota swona because hi sound guys swin'wana it's a fact guys she blind ku cinca sound dime she blind the new sound she blind even not previous project mo check mi ta swi twa ku na the new sounds however the issue a ku ri kwala ka mastering and mixing mi nga mi swi hleketa hi leswi me Master T tshama kha ni vula swa ku misalo o xota kwala ntsena i kha ni kha ni swi vurisa sweswo mi nga mi kha mi swi tiva hi leswo a la ku twa munhu ku he na ku sleep xa yini mi tshike hi mbala tiguchi ta hina in peace